Ngikubingelele mlaleli ngiphinde ngikwamukele ku-channel yethu ezinohlonze trending news. Namhlanje ke siphethe udaba olushaqisana likaMahlomuka echaza ngokuthi waphaphama kanjani emakhazini sekwaziwa ukuthi ushonile. Uyachaza ke ukuthi eziphaphama emakhazini ingoba wawa wangabe saphefumula kwaziwa ukuthi akasekho emhlabeni. Angingandi kakhulu ke mlaleli ngicela uyilalele wena uMahlomuka echazela udaba lwakhe. Uma ngabe ngiwa umzimba wami lo oyimina wawa phansi kuwona kwasukuma umzimba. The time lo mzimba lo usukume engazuthi isithunzi. Ngicabanga ukuthi isithunzi nonke nesazi uphakame engazuthi isithunzi. Ngesikhathi uphakame ngixolela ngikwazi ukuxoxa indaba. Ngesikhathi uphakama lo mzimba lona wasukuma wama eduze kwalolele phansi. Okusho ukuthi umzimba sengiwu2 mina khona umunye umzimba olele phansi khona lo munye ophakamayo lo phakama isikhathi uqala ukuphakama kwawo uphakama engazuthi umoya then musumile musuyashintsha ke ubo wena nje obunjalo njengoba ugqoke kanjalo lapho la uwela khona. Okay, emva kalokho sengisawile ngabuka lo mzimba lo lele phansi then kwakhona izwi elikhulumayo. Lelo lizwi lela angiliboni but liyakhuluma ngiyalizwa. Lithi lelizwi kumina asambeni usuthathe olunye uhambo njengamanje thatha uhambo lakho bheke phambili ungasabheki emuva. Lelizwi uma ngabe likhuluma like liyamemeza sakuthethisa kodwa futhi alikuthethisi. Lithi ke lelizwi lele asambe. Then uma ngabe lithi asambe it not like mhlawumbe ngizosuka la ngiyophuma egate-ini ngiyophuma endaweni ukuthi la ngisuke la ngangikhona ngangwele khona cha uvela uphaphame usuke enye indawo. Leya ndawo angiyazi angazi noma ngiyophinde ngiyibone yini ngangiqala futhi ukuyibona. Okay, uma ngabe kufika kuleyo ndawo into engayibona mengithi singabuka ka left na ka right wami kukhona ihlahla mhlambe zazimbalwa mhlambe la 5-10 ihlahla nje zazimbalwa kakhulu. Sigqaqene futhi utshani bakhona ababukhulile kodwa manje bushile. Yabo utshani obukhulile obushile. Uma ngabe ngithi ngiyabuka la ngizohamba khona indawo uphansi kunengazuthi indawo engazuthi iyibomvu. Leli bomvu leli ngathi phansi kuvuleke imsele ngathi kwakuhamba amanzi indawo ejwayele ukuhamba amanzi kodwa futhi ukuthi uyayibuka le ndawo inesomiso akho manzi ahamba khona. Yo iqinile ngathi iyibomvu nje inhlabathi yakhona ngathi ibomvu like angazi noma ibomvu niyalazini. Okay, mesihamba kuyona ke le ndawo ngenalelizwi ke lelizwi angiliboni angikhona ukuliphendula but anginankinga nje ngiright ngingabusho lokho. Sihambe ke nalelizwi leli libele ngiphenduka ngibheke emuva. Uma ngabe ngibheke emuva abantu bayakhala bayacula like guys ngeke ngize ngintshele ukuthi kwakusuku lesingangikhozi into eyenzakalayo lapha yenzeka ngosuku olulodwa. Akukho ubumnyama abukho ekuseni akukho emini yonke into yenzeka ngosuku olulodwa ngesikhathi esisodwa akwazi ukuhlukanisa. Yabo ngiyezwa abantu bayakhala abanye bayacula nje yonke leyo nto leyo nesidumbu sami okay ngiyasibona sesibekwe phansi simbuziwe egcwele abantu. Hayi ngihambe ukuphenduka kwami nje ngithi ngibuke emuva lelizwi leli liyakhuluma. Isikhathi ngiphenduka ngibuke emuva lithi asambe siyaphambili la siyakhona indlela yakhe phambili sibheke phambili musu ukubheke emuva usuqala olunye uhambo manje. Yabo uyakhuluma kodwa niyahamba anini hamba indawo ende indawo ongayazi nawe futhi ukuthi iphela nini. Libele nihambile wabheka nje emumva ngaqala nje ngabheka emumva uyangikhumbuza hayibo indlela yakhe phambili sibheke phambili not kuphela ukuthi ngikhumbuza ukuthi hayibo uyasho ukuthi asambe indlela yakhe ibheke phambili siyaphambili la siyakhona musu ukubuka emumva siyaphambili buka phambili la siyakhona indlela yakhe phambili ayisekho indlela yakhe emuva. Okay, nihambe akho umuntu akho zindlu khona nje lento engiyishilo nje futhi nazi ihlahla buye iphele kube khona utshani kuphela. Kube khona utshani kuphela kube utshani kuphela uhamba nalelizwi leli uyalisensa eduze kwakho ngiyalisensa ukuthi khona umuntu engihamba naye but angimboni ukuthi yena uphi la ekhona. Okay,
Sambe. Sithe ukhumbule emumva njalo kuyakhalwa kuyaculwa awukwazi ukuhamba isikhathi eside ungaqalazanga emuva and nale voice ilibe likukhumbuzile bheka phambili. And wena isikhathi uhamba ngesikhathi ngihamba mina angikwazi ukuxoxa indaba guys angazi nami ngixoxa kanjani but into eyenzeka kumina ngesikhathi ngihamba la emuva kuyakhalwa kuyaculwa mina ngikhathazekile anginankinga nala ndlela le ngihamba but into ngikhathaza yilabantu abasemuva abakhalayo like ngangizizwe ngazuthi khona into engingayenza ukuze bathule ukuze ngikwazi ukuqhubeka nohambo lami. Hayi hambe nje sambile ukhumbule ngithe kwena alukho usuku abukho ubusuku abukho mini yonke into yenze ngesikhathi esodwa usuku olulodwa yonke into yabo. Alright sihambe ngithe ngifika kwenye indawo leya ndawo ngiyakwazi ukuyihlukanisa ngangikwazi ukuyihlukanisa ngangibona ukuthi okay ngala enindawo ngale enindawo like uyabo uma ngabe ngizokudwebela umuqa kanje khona ingala khona ingale into nje wakwazi ukuyibona kanjalo ukuthi okay ngala ingala ngale unlike mhlawumbe mengise ePoundtown noma naseThekwini ngiyakwazi ukuhlukanisa ukuthi iseThekwini ngala isePoundtown cha awukwazi ukuhlukanisa mungabe ula emhlabeni ngoba khona izindlu khona abantu khona yonke into but la uyakwazi ukuhlukanisa ukuthi ninake ePoundtown ninake eThekwini like nje into ehlukaniseka kalula angazi ngakuchazela kanjani njengesicabha musivula uyabona ukuthi ingaphakathi la ingaphandle nalapho uyakwazi ukubona ukuthi okay omunye umhlaba lo into kanjalo. Hayi theme ngithi mengifika lapho lelizwi leli libe lihamba nami ke mengifika mina ngisonto eChibini ke guys I think lokho engizokusho njengamanje kwenzeka ngoba mina ngisonto eChibini futhi ngikholele eChibini uyabo. Hayi mengifika lapha kufike omunye ubaba lo baba lo egqoke ivatho zasesontweni ke eChibini ke St John's afike lo baba ephethe induku eyinsimbi lekuthiwa ithuso afike adwebe umuqa ekuhlukaniseni kwalomngcele lo ngale nalungala adwebe umuqa phakathi kwaphansi athi kimi awusadluli lana ukudlula kwakho lana kuyobe sekuchaza ukuthi usuyophila kwelinye ilizwe phindela emuva uhambe uyokwenza umsebenzi kunemisebenzi eminingi ongayiqedile hamba uyoqedela leyo umsebenzi leyo naye uyakhuluma uyamemeza ngathi uyathetha asho kanjalo phindele emuva uhambe olungisa leyo umsebenzi kunomsebenzi ongawaqedi wena. Hayi mengithi ngiyabuka ekhaya umlindelo not umlindelo lo wasebusuku ukuthi ngakusasa ngiyangcwatshwa cha umlindelo lo wokuthi balindele usuku engizongcwatshwa ngalo angazi noma understand yini kulayithiwa amakhandlela umama uhleli phansi umbathile nazi ingubo zami phansi lonto leyo ngiyayibona yonke abantu bayangena bayacula bayathandaza ngesikhathi ke ngihamba kule ndlela yami ngesikhathi kade ngilibele ngihamba laba abaculayo la emhlabeni ngesikhathi becula lamaculabo becula mina angithi ngiyahamba ngibuye ngikhathale ekukhathaleni kwami hayi ukuthi ngihlala phansi ngiyakhathala nje uyabo uma ngabe uhamba uzokhathala ukhombisa ukuthi ukhathele uhudula inyawo kwakwenzeka leyo nto ke ngihambe ngihudula inyawo ngikhathele kade samba. Hayi ehuduleni kwami inyawo ngesikhathi becula ngala emhlabeni becula lamaculo la abaculayo hamba noJesu wonke nje lawo maculo lawo ungawacabanga babewacula ke ngangiwezwa lawo maculo ngesikhathi becula mina ngangithola umdlandla ukuthi ngiqhubeke nendlela ngihambe ngesikhathi becula mina noma thiwa ngangikhathele kangakanani but ngangikwazi ukuthi ngilalela umculo wabo ngihambe ngawo ngithola amandla ngihambe ngawo kakhulu not ukuthi kakhulu lokho okusheshe ngazothi awusaselekhana cha ukushesha nje ngihambe ngibheke phambili ke manje isikhathi becula nje ngibheka phambili ngiyahamba nalo lelizwi leli. Hayi mesifika lapha ke lo baba athi angiphinde emuva mengithi ngiyaqalaza phambili okay nabe ekhaya bayalungisa bafika abantu bayathandaza bayanikela benza yonke leyo nto ngesikhathi ayikwenzeka lento lena
angiboni emakhazeni, indaba yasemakhazeni ukuthi emakhazeni basenzani isidumbu angifuni qamamanga, angazi ukuthi bangenzani. Mina into engangiyibona uhambe engangilihamba nalapha ekhaya belungisa nabantu abebengikhulekela bengithanda bethandaza bengicelela indlela yonke leyo nto leyo lemkhuleko le mengabe khamba umuntu becela abacelayo yonke lemkhuleko abebefike beshiya ekhaya ngangizwa yonke namaculo abihlabelelo ngangizizwa zonke. Nangempela mengithi ngiyabuka-ke phesheya lo baba lo mugqa lo awudwebile hayibo kunabantu lapha abavunulile mengithi bavunulile abagqoke idwaba abagqoke imvunulo le yabantu besilisa le yamabheshu ntontoni bevunule leyo mvunulo nje abantu asebekhulile. Manje inkinga labantu angikwazi ukubabona ukuthi ngiyababona but angibazi. Bayacula labantu bayajabula ngalena bajabaze baphakamisa izandla bayajabula bayacula bona ngibazanga ukuthi babecula ithini kodwa nje wababecula nje yabo becula ubone ukuthi bajabulile labantu laba. Ngibuke khona ngibuke emumva lelizwe kade ngihamba nalo alisakhulumi-ke manje selithule emva kokuthi lo baba lo akhulume lona selithule. Hayi lilokhuze-ke ngibuke lapha phesheya hawu bacula laphayana bajabulile. Ngiyabona nje ebusweni bami ngikhathazekile mengithi ngiyabuka laphaya emumva hawu emumva bayakhala bese-ke lo baba ngokungixosha kwakhe bese kwayila ngiphaphama khona ngaphaphama kanjalo mina. Uma-ke ngiyaphaphama-ke ngilaphana emakhazeni ngilalisiwe nje la ngangilaliswe khona ngangilaliswe nje embhedeni kukhona nezinye idumbu ezazikhona kwawukuvuka kwami. Ekuvukeni kwami ngahamba ngaye ama-security-ke ngatshela ama-security ukuthi hayi no ngi-right ngicela befonele ekhaya ngi-right akukho la engishone khona ngiyaphila anginalutho. So kwaba indaba kanjalo ngaya-ke esontweni bangigeza ngamabhavu ngaya ekhaya ngaqala esontweni before ngekhaya ngahlala nje esontweni because amabhava amayo-7 weeks awu-7 amabhava 7 days okusho ukuthi mina ngangithanda ukwenza ngomgqibelo amabhava ami ngawenza ngaqeda lapho ngibuyela ekhaya-ke ngagezwa-ke ngokwezulu. That is the end of the story guys. Ningasphiki isiko okunye because izinto esizibonayo izinto ezenzakalayo okunye ningasiphikisi. And I have another story nakhona ngisazothatha isibindi futhi ukuthi ngimxoxele istory idlozi elivimbayo ngesikhathi sicela ucela iy'ngane ucela abantwana ucela umsebenzi ucela lokho whatever lo osuke ucela ukuthi amadlozi ethu abone kanjani. Amanye wawo not amanye ayasulela shame but amanye wawo wow izinto azenzayo. But I think ilawa ahamba ukuze ngithiwe kunamadlozi ahamba angagezekanga leyo nto leyo bahamba bekwaziwe bethakatha benjani. And leyo nto it's true guys. Laba bantu uma ngabe ungabagezanga bayavala everything bayavala. Thank you.